Makiaria na andiki a mohoro, gikundi giki kiria kiuikaine ta Kiambu Mashinani Ward Representative maugite matikwirorera ringi munini wa ngavana ndagitari James Nyoro guthii na mbere kumenereria ngavana wa kaunti ino Ferdinard Waititu kuri muingi, undu uria urathukia ritwa ria kaunti ino kuona noyo imuhete wira. Tunataka kumwambia hiyo mambo ya matusi na hiyo energy ama nguvu ile amekuwa akitumia kuenda kwa media kila wakati kutusi gavana wetu ambaye tulimchagua na kura mingi sana, tunataka kumwambia aende afanyie wana Kiambu kazi. Gikundi giki kihete Nyoro kahinda ga kiumia kimwe akorwo agicenjia mutugo uyu, kwagagio makorwo magitabania mibango ya kumuikia nja ona hatari gukuruhania gavana itemini riri. Akikosa nama akiendelea kutusiana na kutusi gavana baba yao, sisi tukiwa wananchi na wakaaji wa Kiambu ambao tulichagua gavana Waititu, tutaenda kumungoa kwa hiyo ofisi. Oho ni muritie atongorera mathuritwo ni muingi kuma kaunti ino magie na uigiririki wira-ini wao kuri muingi na matuike kionereria kiega kia utongoria handu ha kuingiria mbara-ini cia kiuteti iria cikoretwo cikionekana mahinda kwa mahinda. Kaa wengine ni greedy sana, mtu anakaa tu hivi hata hagojei 2022 anataka kuwa gavana wa Kiambu kesho. Niwajulishe vizuri, gavana wa Kiambu sio kesho Saturday na sio Sunday, ni 2022. Nditimurano ya Waititu na munini wake Nyoro yayumiririe utheri-ini hindi ya mathabu maria merega kurekererio ni muthurimi wa mathabu guku bururi-ini maria monanagia uria mbeca cia kaunti ino cihuthiritwo na njira itari njega nginyagia kwiga thayu bururi-ini wa Sudani ya muhuro, undu uria Nyoro awamukirire na njira nene guku akiuga mamilioni ma mbeca cia muingi ni ciungumanitio ni gavana Waititu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Nesh Waithaka wa Kinyua.